Monika, živjo! A te lahko vprašam par vprašanj? Lahko. Povej mi, svilena ali bombažna posteljnina? Bombažna. Jutranji tip ali nočna ptica? Iskreno, nič od tega. Fura, da spim, tega nisem na jutranji tip, pa na nočni tip. Okay, povej mi... Hitro zaspim, pa dolgo spim. Pridna. Povej mi, kje se vidiš čez 10 let? Poslovno, privatno. Oboje. Ok, mamica v marketingu v Mariboru, z uspešno ekipo. To je sigurno Minu ekipa. Zagotovo. Najljubši del dela v marketingu? Napredek, ki ga lahko vidiš, ideje, ki jih lahko implementiraš, odzivi ljudi, sodelovanje z ekipo, influencerji, to. Super. Povej mi zadnja knjiga, ki si jo prebrala. How to make friends and influence people. Ti je bilo všeč? Ful dobra, tak psihološka komunikacija, kako dobiti to, kaj želiš na tak način. Zadnji film, ki si ga pogledala? Jack Reacher. Akcija, nice, všeč mi je. Ja. Hvala ti. Lucija, zdravo. Zdravo. Te lahko vprašam par vprašanj? Povej mi najlepši spomin iz otroštva. Katerikoli povezan z dedkom, ki je žal pokojni. Moje sožalje. Najbolj traumatičen spomin iz otroštva? Vožnja s triciklom pri dedku in babici, ki je bil malo breg, pa je bilo po pomoti na glavno cesto, dobro, da so me sosedi videli, prinesli nazaj. Ni bilo fajn. Zanimivo, ko vidiš avte preblizu. Kakšna brazgotina? Hvala Bogu, da so me hitro videli. Super. Povej mi, penthouse ali hiša? Kje bi raje živela? Hiša? Z vrtom? Ja, v naravi pa tako najbolj. Rustika ali modernizem? Mešanca med obojem, lahko. Tudi lahko, sprejemljivo. Najljubše rože? S katerekoli me nasmejiš, razvedriš dan, karkoli. Odlično, veselo delo še naprej. Hvala. Nina, zdravo. Zdravo. Te lahko vprašam par vprašanj? Te malo spoznamo bolje. Če bi lahko dopolnila, bi rekla kaj? Življenje je? Veselica. Bravo. Poletje, zima? Poleti, valjda. Res, imaš rada sonce? Ne. Najljubši kraj za dopust? Prikolica, vseeno kje. Na Hrvaškem? Vseeno kje. Traveling. Skriti hobi? Skriti. Skriti, kako je. Pa ne bi bil več skriti, no? Ja. To je največji strah? Pa nijem ga, če sem fearless. Bravo, odlično. Lepo delaj še naprej. Urška, te lahko vprašam par vprašanj? Ja, lahko. Povej mi, če bi morala opisati svoje delo s 3 besedami, katere bi to bile? Moje delo je sanjsko, navdihujoče, pa kreativno. Super. Najljubši outfit? Današnji? Najljubši modni dodatek? To bo moj zaročni prstan. Da bo poročni? Nikoli zgleda. Pokaži nam tvoj najboljši plesni move. Pokaži. Ja. Ok, Baby Shark. Super, tega po moje znamo vse. Sploh mame. Katera zvrst glasbe te najbolje opiše? Rock'n'roll. Ja. Savage. Ja. Uživaj. Zdravo, Emily. Hello. Te lahko vprašam par vprašanj? Če bi imela podcast, kaj bi bila tema? Moč misli. Lepa. Skincare ali haircare? Skincare. Celebrity crush? Slovenski ali pa tuji? Iskreno ga nima. Niti enega? Ne. Ne? Ženski, moški? Prva. Ampak super. Kaj bi se v življenju rada naučila obvladovati? Stresne situacije. Se pridružujem. Najljubša barva? Rdeča. Nice. Hvala ti. Karol. Aj, predstavi nam se malo. Ja sam Karlo. Došao sam ovdje. Ajmo pitanja. Pivo ili koktel? Ili čaj? Čaj. Može. Slovenija ili Hrvatska? Ja sam ovdje 3 mjeseca. Sva 3 mjeseca je Slovenija zatvorena, tako da baš nemam neki dojam Slovenije. Užas. Dinamo ili Crvena zvijezda? Ne nogomet. Nego?
Nešto drugo. Nešto drugo, ajde. Odbojka? Neki ekstremizam. Borimo. PlayStation može, igrice, jel da? Prva misao kada ujutru ustaneš, koja je? Da moram prekršiti zakon da bi išao trčati zato što ne smijem prije 6 sati. Jel kršiš? Da. A dobro, izrezat ćemo to. Koja ti je zadnja misao kada legneš u krevet? Pa prije spavanja obično čitam neku knjigu tako da malo razmislim o nekom. Koja je sad koja čitaš? Ryan Holiday, čekaj kako se zove, The Obstacle is the Way. Koja ti je najbolja do sad? Nema toga, nema najbolje. Sve dobro, a? Nema najbolje. Ok, vaš. Selimo se na Adriana. Bog Adriane. Bog Dijana. On je također iz Hrvatske. Može par pitanja za tebe? Može slobodno. Može, ajde. Prvo mi reci kako se osjećaš kod nas. Super, evo, 3 mjeseca ovdje, ne fali ništa osim samo možda se malo otvori grad. Da malo vidimo šta ima. Slažem se. Kava ili čaj za tebe? Čaj uvijek. Čaj? Kavu ne pijem. Ne? Ne. Može. Koji engleski? Zeleni? Koji god. Crni, koji god. Koji god ima. PlayStation ili Xbox? Pa svejedno, ali inače PlayStation. Ima lupsa razlike. Da. A? Nema. Pa i nema baš. Nema baš. Najbolja igrica? Pa skoro nemoguće izabrati. Ne? Da, ima Ja znam da stvarno sam previše. jako volila igrati, kako je ono, Need for Speed. Aha, pa Je li bila neka igra, Underground Je, nešto, neke fore? ima ih na desetki različitih, tako da. Omiljena hrana uz igranje, igrica. Što god je za ručak taj dan. Može. Nešto od slatkiša? Pa može, da, čokoladu, to, zašto ne? Super. Kuvaš? Naravno. Šta ti je najbolje? Šta znaš najbolje To imamo u spremiti? frižideru, to bacimo. To skrpiš, a? Na stavu, na strežnicu i to je to. Cure, čule ste. Ajde, hvala vam.